And what's up guys? Magduwa ta og Schoolscape. So, now today we have been in the class for 6 hours. 6 hours. Inyana man yun na dong 6 hours ng klase dong. Yes, 6 hours. Nanay natulog dere kay gikapoy na siya. Ano sa lang di? Pila pa man kauras. Hapon pa man dong. Okay ra na dong. Kay mo ni ang school bully. Yung school bully. Napay natulog dere. And ato ni pull to set off alarm. Okay, ato siya. Okay, din na. Hala, daganta. Daganta, hala. Naay ko andari ba? Nagtubod og tubig ba? Wala gikuan siguro. Lagi paong mga gatubig ang katubog tubig. You need to find somewhere. Hide. Quick, run in the van. Okay, maari ta sa brand ay kay. Maari dito sa vente guys ay. Kaya rita. Okay, aray ta. I was check mo to guys. Okay, aray. So, wow! Back couple laba. Nakahukay lagi sila. Dako kay na laba, no? Okay, arita. Napay mga diamond o mga diamante. Okay. Hala, naunsa na. Hala, nibukog. Okay, minit tayo dari. Okay, di tamat-tamak diha. Yan. Kaya sa bent, dako bent. Okay, so yeah. Go! Ay, okay. Mukhang nimlat-lat layat kay na pa day laser. Laser ba ni? Kaya layat Ay! Wala. Okay, good. So, maanat dari na si Bacon. So, ay, wala ka itong tawad eh. Abi ko na siya mong puzzle. Okay, let's go. Manat ha dari. Arayat ha. So, dito kayo. Okay, good. Let's go. Okay, na-check point ako. Ano sa to? Nalag ko? Nalag ko. Okay. Gym class. Nakatambok na niya, oh? Well, hello. It's time for gym class. Isuki ang inawong. Hala, maod ay credit na mag-fall in. Oh, not this again. I hardly survived last week. How does he expect us to complete this? Okay. Magkuanta. Boom. Okay. This is too hard. I give up. I wanna go home. Namatay siya. Okay. Go home. Mana si teacher day, oh. Tambok ba din siya? Kuan. Same teacher. Easy rhyme na ko. May basketball dari, oh. Kaya light ta. Wala. Mana dayon? Wala ta kamatay. Wala ta. It's not over yet. I am playing. It's time for football. Your job is to get past all of those students. Hala. Okay. Good. Bow. Ay, isa. Ano nangyari? 1, 2, 3, go! Let's go! Ay, dagan. Hala! Ano na nakakuha? Wala sa. Okay, good ta.
Okay. Nasa dari. May mga laser. Laser. Susi. Okay, siya man ni. May green na gisukahan sa eskwelahan. Wala pa gitapuhan. Walay janitor siguro dali. Okay. Aritham sa kadari. Lakad ako ba ni ay? Tako kay sa traps. Murag traps sa ilaga. Ilaga ba? Dili po kayo ako ng ilaga. We need to get into a classroom. Choose the correct classroom. Ay. Okay, good ta. Okay, hindi ta diha mo ko ay ta. Ay. Lucas, today we are going on a field trip to another dimension. Lola. All I have to do is make them this together and saman. Lola. Buto gida ba? May portal day guys, abi ko mo sabog sa guys, ay asa naman ko guys, invisibility ko guys, invisible ko, invisible ko guys, ay dara, abi ko invisible na to guys, kaya ta, okay let's go. Here we find it a late. Oh, we are traveling to another kitchen. Okay, driving mo. Traveling mo sa Kindilan pa? Ito? Wala. Wow, wala may kikan un. Wow. Napay ice cream ako kay ice cream ba? Wow. Nindot ni. Wow, na chocolate. Pwede mag-ligo sa chocolate. Ay, ilaw ng chocolate na magdagat ba? Ay! Kamususta. Dari kuliti. Kamususta. Okay. Ay ta. Dili. Okay, mauni. Hala. Ay, kabalon ako. Okay, mag-spawn. Okay. Dito. Ano yan ito? Kani. Ito nga. Woohoo! And Kindi. Mag-jump ta sa gahi na kindi. Okay, mag-teleport na punta. Asa ta mag-teleport? Lah! Well, hello, ayan na play. Angry ka siya, angry. Ito, yung get away. Angry ka siya ba? I'm gonna be in detention for a very long time. Bawa. Kaya natliri. Ikaw man, di ba? Laser. And my girl is putting my laser. Ay, laser. Wow. Okay, halika. Ay, ariday. Ibutan niya laser ang kuan ba? Dili ni mao kay mamatay ta diha. Laser ang door. Ang kuan ba? No. Karita. Whoop. Oy. La. So balik ta dire. Balik nila dire. Abi ko ba dito mag-key-card to ba kung nakitaan? Kaya rin na. Okay. So, gawas na ta. Kaya to pastor. So, ayaw saba yun mo. Ay! Hala! Activating laser. We can let the student escape. Baw! Naagid siya. Basic jump. Kay arin na ta. Saman ni.
Ala, na lava. Okay, the playground has split into because of lava. Ang playground gikuan na ba? Gilaban ng playground. Naunsa guys? Laba ang playground guys. Naunsa na siya. Magdimdo so laba karon guys. No? Bulkano naman ang uso. Nadra guys oh. Grabe ng tubig guys. Basig baha ni guys, baha. Dere. Grabe na kayong tubig kaawas. Okay. At guys, in looking about next, they get the door on the other side. Morning art class. Unsa na diha? Tubig na diha? Unsa na diha? Okay, mata. Wala na dugo. Hindi na doon na. Wala na po dere. Wala murag gilaban ang classroom or unsaban ng classroom ano. Ay ari day. One of this locker has okay. Di pwede ka naman eh. Ito man eh. Like dari kayo sa locker. Ay dara. Okay. Shake rin data. Shake ra data. Let's check. Oy, naaraman diri guys. Tagbo ko pangita guys ha. Okay, ari na ta. Mag-shake point na ta. Kay na diri sa unsam ni. Ay bent ay kay amak ta halak kadako ba na dita. Nandi ta mahulog ana. Okay, magpalayo ta. Wala na laser. Okay. Zizir. Alam sana. Looks like we have to go swimming. Ang vent na swimming pool. What the fuck? Kaya swimming ta. What the fuck? Kaya like swimming girl. Okay, ano na ta sa swimming. Run time. 5 oras na akong run time. Magdili man siguro. Okay, mag-continue ta. Mabasa niya akong uniform guys. Mabasa niya akong uniform. Ano guys? Hala, nindot yung swimming pool. Hala na siya oh. Wow, hello. Makita yung mukaan? Oh, kita gido. Hello, nasa swimming pool. Okay, marin sa. Hala. Doon man eh. Ibaha. Ano man eh. Ay, kailangan tadilit ng madulas. Okay, mana. Ito man eh. Ito ka namin. Ay, naaraman di ay. Okay, ari niya tahang ni. Ari lang ta. Ay, di pwede. Okay, ari ta sa girls. Kay girl man tayo naman. Uy, nga na, sa boys man ta. Nababayi man ta. Yung ambak na punta. Hala. Hala, ako ang ulo. Naigo sa kuan. Isami. Sugaw ka itong gilakawan. Kaya rin na sabda. Kasi makabunusan ta ba. Okay lang. Dagan mo. Tadara na, abot na ta. Okay. Okay, abot na ta. Ambak ka. Aning tayo na kuan. Tayo na kuan. Tayo na metal. Saan ni?
Okay. Dara. Manat sendiri. Ari na ta. Ari na sagta. Usa man ni. Ay, dito. Ay, abi ko ari. Ay! Wako kalayat da. Amto bobo. Okay. Mag-wait tag. Mag-respawn ta. Okay, let's go. Ay! Ari naman later guys. Uy! Abi ko na pa usa ka bato. Okay, ari ambak na tadalay. Ambak ko dali. Daghan ba ang ambak kun eh? Pwede naman tayo bulangoy na. Basta naman nato daan din. Yeah, you have skipped the class school. Mana! Woohoo! Make sure to like and favorite for new stage every week. Woo! Wow, why? Hala! Na-teleport ko. Agay. Asa to yan eh? Na-teleport ko guys. What the fuck? Kaya dito namatay na ta. Kaya na ito dito guys. Congratulations niya eh. So, nani playground dari. Woohoo! Mag-slide na to guys. Woohoo! Yay! Naka-slide to. Napoy. Ano dari ba? Woohoo! And that is guys. Hopefully, nag-enjoy kayo sa video na ito. And don't forget to like and subscribe. And pinitin nyo ng notification bell para ma-notify kayo of mga bagong akong video. So, bye! Have a nice day to all of you.